ukakove mbesa uibendeo ukasi kibeti wiki ya harusi nene na mbesa ini mese sotiwo ize latoka harusi ni yaku muno kwa harusi latoka harusi ni yaku ithi tuyenda umanya ni Athiani ni mukuiwa na wena kibeti chako na muikuiwa na nether no usu try ni girlfriend wife to be mukineta laini umwe kana ni mumena niye atutaki kujua ithi tebika tuje tutembwe museni na tuyenda umanya mbesa umisi yaku yes ni tuna usangi yo kalaka ni tuna usangi yo kwa WhatsApp takwata ngilima na ile na 500 akuenda milioni umwe ya wiki ya harusi tio thuku indi nduka ko bembesa ui ukaivendeo ngasia kana wiki ya harusi kana wiki undu wende siano iwa mundu yasene nya harusi yako nenda ive nene nikie nenda ka budget yako ya harusi ni milioni 3 saisu uyuka usisi uyona kindu musemi mutanga sunda angili 10 na eka 5 nona akene usuno amnenge ngilimba ho nganyana akena nena mutiti munosu ni senda angili yana uyeka masabu mambesa sie mevuko yandu namo nondo ukwati wondo yanene nondo kwesilia we kwati kindu musemi for example nangengilie 10 ayoka nangengilile nisho na sio nitatoa hapi sina zingine kujithia ila target yaku ya kukwata milioni 3 kuma ndoni inabikia uyoga kwata ngilima na elo yasa ngani inose sako ni milioni 0.9 whichever amount you was with you yosembesa ni tuonete aingi maende na kuiba loan mosi ye loan matwane kana meki yesiabi na muka ni maendi yako wita kuiba kimbo ngendesi ni mosi ye loan ntio gogu hamna ubaya lakini kama sabu loni yenu wosa ukamebata ni kuutebya yeka ututanija yona waisini lazima harusi ikatha yi nene no enda iki achathi kinene na ndone ka TV by the way ona kwa nyingi yaona ka TV no tamweza hiki yanyo mundu osie loni nene athi ekia harusi na maimi nani muni mene 5 masioka muka athi matanisia meta na kila kitabita matanisia jamati waje baloni wibe aloni na wewe kila chatumia mutanisia no SMS ya shilingi ugu imagine ya kwa hivyo hi darling yotu afanya muachana SMS ya shilingi ugu ya tuma mutiana weke ya harusi ya mbesa sionde asa kano ya bandu kanilikana yo monde kwesa itana kama ngatuna ina wakati aba matuko 5 mwe wa 8 mwaka wangilila miongoni na ililikana yake ndo msembi otabia yako yati ndukose loni uyukekie harusi ona kava ungangane wiki ekuyana no kwati ola wa gitumi no uko twendesie na mwabika ba numba gaonyo na uye ya nusu milioni kana yangilima na ele kana ngili 500 koje yesa wa komboa ano uboye mundu au kwati no ya Masai wadi weki acha thiki nene wa twendesia ni sawa lakini tina mwibika numo ile bai mumu haitukale mwana none woka myambi yokato ni stress acho kutimiwa na ndo ingela matwana tumianga toto mbembe twili 3 tuna 5 medi amaingangana na maisha nono masabu possibly masabu mekie na imabaye na wa lose halata afanye na lose now twendana na mbe kila kingi nduko salon ude kalata ni wana mundu akasia ekangobe kwa apps yasimu ekangobe kwa hapo nenda kwa salon ya nenda kuweka gambling nenda ika betting na gambling wakatani kana kuti za ukaisi to anoto iswe kuza tulata tu uyuko bembesa kwa wangili 5 wena uyana wishwa byo no sinda mbesa isio sinda nivyo leo sinda ini na ngundu iwandu isio koko bengi ulogwisa iva no okay it happens ukakova ukatumia kwa kutha ukabanda wa yes no gasinda no kuiba what if ngai mausinda kila kingine kukova mbesa wike ile sitawa unnecessary medical kana cosmetic procedure yani sisi uwasi nyenenda kwithia na makalio manene na yupe nindi hospitali no nyenda mundu akekwa cosmetic whatever procedure ne kana ni kuenesa nginya keriani ko withi ko bambesa uyuke ko ta procedures
withi ukobe mbesa ukapindwe kikonde withe we lalangi wa mbesa twa kindwa musemi withi ukakobe mbesa utumie uitine ute na uwau we ute na uwau yani nundu tukondu akwiyendesya kondu akwendesya andu ubindwe kikonde kwangelekani wiyu wongelwe undu nasya wongelwe ona angine mongela asya mwana uitine ute wa vata unnecessary sindu sya muthebosu angulya kinwa musembi kwanu byandu bosa ama imako wapo nali amundu ndi akoba na wasisi mbesa nondo sindu we procedure imona isiye kwando ngine na goti kubandithwa ndienda wende nase kubandithwa mbe unyeka umine ya sentence nasi ati kuyo kabandithwe yonetha no mzwi chudu wina sioni sawa lakini wasa loni ukatumia ndoni to yesa usyo loni nisa nithani si wamyosa uyukekie bandu ta investment yeso kunenga usyao nijo kutumikila loni jonde ndabye ni baba nenga wala loni itena interest niba ndabye wabona nyimbathe ndingose nuna kwa ningwe na best kuba mundu twendete best na kingi ni twendete bindane ya sikuku of course Christmas yete temwe na wakenda wa 10 ni inana kubinusu ni kana titani chao Christmas ni wana mundu wa salon ayaka we mithinzi ya Christmas kana mithinzi ya birthday wewe yekendwa musembia na birthday yamwa maka wangobe ni muwe muthinzi tafadhali kama unataka kunifurahisha na si alone mwandoka uwe nondo nye yes ni uba no se muthinzi osu ndo iyo wa Christmas muthinzi osu ndo iyo wa birthday lakini no kuiba no ni woti woyeba it is better ukanenga neka muthinzi okambesa nini na ngonzio yes na ngonzio rather than kosa ukawa muthinzi munene wa mbesa mbingi na anyway nyinde na kuyondoka nguzo ndo engali seriously birthday yako ekiliobika ukaguzo kambo yangali kanoketheka katandu ukaguzo kambo yo plot nyindilea mimi siwezi kataja menu la walile muthinzi no na inenye tiseba hivi kiliobika ukaguzo go wetina okindu okisio mimi sitakata lakini point ye bati ndukakove uwe mundu muthinzio either ni wa birthday kana uwe mwene uwe kindu wiso asya yumbesa iye nevanga niki na ndothosia na kila kingi ni kufanda political ambitions ateti maitu mambu kwa maindu ata ineze yu buti no bi woti nete ni winti ni anai ko ketha nae kanuka kutabya wakatatu wasindwa tiwo kangutabya mundu ndo ikoka ati was alone would you fund your political ambitions uteti nondo we aziju bela chiungosa akusisya na kwesa ukekwata mundu wakwa ikundi koma nayo kwano yiko nayo jingi yo mwaka munene no uwe utashanga we saithi yaona we alama ukunia nali we na muka mwene nitu wana ukewe kiseseni kinako niwe nandu atatu kinanda nako no mundu kura sio si kura 34 andu asulo na masino on the mana 34 ona kabaindi ukeke arambi yes ni make of course ni make arambi kondo fund their political ambitions lakini ati possibility na niki hapeni itakuwa haingi ukona mundu wa saloni nundu wakona campaigns yake nundu nokwana kebela kila mundu wandetha ayona nungu sina na wati na ngogelo unambe yeche kimona ete chokanga ngi neither ndiona nongu sina lakini uone kanati umyosa aingi mosa na maibaluka 10 iwa mundu sino kwa ni depression tina miaka ele 3 bala windeyo kilia pajiga langa ukilio inena na kyo gethia na asira mbingi depression yende na kuyinzia jengo yibata nukuye nana wa akakoma hospitali alijiua either nywanda wa kaneyita kane kongedia telangali unonie mwana ongi ba jogorode uchumi ngali yende to yuko vika flyover ya baba kubi uchumi yukita na town jamaa kela na ndeleba mbevwa ndeleba kina break instant jik kila mundu eka kwa la bilani usio wa safety belts nusu na ndeleba ungama kama nosu akela lelo atiyetela ishumete na town ona kakale kama koketa kasembete okoka kumania bambe ambo mutu ting akunambi akwa
nundu wake depression wakobie mbesa wai wanundu kuiba nundu nani moki na moni mambe yo kutabia we got a depression then wikwa nituuka mathikoni maku by the way natuuka muno nituuka tuko ya lakini lili kana kila na utabia ati ndukose loni weke kindu wende siano I was alone ninyi kindu amusembi nye my own self no keleu ngose loni na ndio sa live of course niende Mombasa na kuye bonde wathe una wabita mutito andeiwe with wende te Kilifi wende te Mombasa wende te Kwale wende te Malindi kubonde yenese Mombasa tina na ndo mumya ngando kulye mundu alikangale bathe te ndete Kilifi wakwe ndende te Mombasa you was uthi Diani Beach uyuka kunaye bisa uposti ututanivye loni ututanivye yes of course wimbesa yes lakini manyambesa hii ondo wathi waitumia te wasio sioka njokudi mingalanga kuyati mwikisia ila watu au salon ti weke undu wene ukautevya ika undu wene ukautevya lakini undu uyu utevya ika wikita masabu nesa nundu ongina ndatikiti ya lita 10 na thandatu 11 ngina ni kwa asiati ni wana mundu wa salon akauangali lakini no banzi yani muno isi amatatu ngaleso ida yiwe mbesa na ngena ndalebo muyambi ati saizo twisa omokwacha nona conductor ndeleba ya ongamnya ngali ayu ndeleba amina muskali wa traffic okasisi abaki yone aya conductor wewe auma avyuka ngali nwengi na avyuka conductor osuyefanye nena simu wanajuana enena simu na anengelia muskali usimu wanene muskali usu eke ya kutuna changali ningi inaunje ukwandeleba wanajuana na maketha nyapa au nguna moko muskali usu eke yako mubuko na ya conductor usu ingia kwa gari peleka watu kazi na hiyo ndeleba usu na tuelesia etu ya team ni wakethyo na iwane wechake na atuya twisaumu akwacha kumela wambie uya saa 10 kwacha twisaumu akioko no party tena silingelile na maana 5 na bado tiko bigusa ina kuinesa utuka nicho wanando ingi mundu wo salon ni waimiwe ni kuiba yangali nundu banzi yani siyelo boka utuka nene ya muthonyongi ambosonga na mbendino wa kilungu cha ikinya ya 10 kwisela 7 ya Athiani FM nyene tawatina kindo amusemi garama ya maisha wathi wa Samista